ndathire Google ku research on Canton. Yes. And then View Travel popped up. And I connected with Jack. And from there makibangira riu mithiire ikihutha muno. Tondu wa mbere ndie travel outside the country wikaria riria mbere tuthiaga ithuothi. Riu hindi iyo ni ndaiguaga ta ndina kaguoya. No riu riria ndanjiragia na Jack na View Travel guoya ugithira magibangirwo. Yes. Ngithi nginya China ngikora andu airport mara meet nginya mukawa-ini na riu kuma mukawa-ini guthi Canton no bathi yakoragwo hau ya gutukua igatutwara Canton. I met up with other Kenyans kuu tugaitinda kuu tukiurura tondu kuu andu a biashara bankodu mathi Canton mari yothi tondu indo ciothe ciri kuu kwa uingi. Riu utindaga kuu ukiurura hwaini wikinya ona wi muimbu maguru ni kurura kuu ukirora ngira. Yes. Na riu mundu akiuma by the end of the day ukoragwo wina ideas nyingi muno cia biashara. Uno thia uka list handu nigetha uri ikara wakimenya ugaciwi ukona ugusetwa on what ugutigaki undu gigika ciothe. Riu nie ndagithine ndakenirio ni cosmetics muno na ngiagujia guciimport unyendagiria andu athika biashara ini iretwo Jufea Cosmetics haria Brown Bottle Building niho tuli opposite Maisha Heights. Niho ndirambenderia cosmetics cia mithemba yothe cia atumia cia kuhuthirwo in spas and barber shop ndina cio ndina cio na I'm on Facebook as Jufea, on TikTok as Jua Cosmetics. I'm also on IG as Jufea. Okay. Yeah, na indo icio ni legit ni indo ogwo nyoka ciarauga riu thiku ici kuroka indo njega biu. Indo ya ndina cio ni legit ciothe. Na andu aria macihuthirite tondu makigurite mari aingi ni maheana testimony makiuga uria muthiu magirite. Makenete muno. We nicio wihakaga? Nicio ndihakaga.